Chunka pusaqniyuq constitucional mañakuykunatam botanallapaqña sajirqunku Tribunal Constitucionalpa iskay kaq salampi. Audienciam karun kikin tribunalpi, hinaspapas internet nintakama. Audienciam qallarirurqa chunka achikyay pachata. Qallariknin mañakuymi karqa cumplimiento mañakuy. Iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapa suqta pachak hukniyuq yupaychasqa expedientepi. Amachaq hinallataq tumpaq abogadokunam rimariykunku kikin tribunalpi, wakinñataq sun likantakama. Iskay kaq salapim huñuykanakunku Gustavo Gutiérrez Tixe, Francisco Morales Sarabia, hinallataq Elder Domínguez Haro magistradokuna. Audiencia tukuypim botanallapaqña sajiratamunku iskun amparo mañakuykunata, pusaq habeas data, huk cumplimiento mañakuytawan. Audienciatam hawarachimunku Tribunal Constitucional Televisión ninta, hinallataq internet likanta.